Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Grazie. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis amefariki dunia leo Aprili 21, 2025 kwenye Jumatatu ya Pasaka akiwa na umri wa miaka 88, ambapo Vatican imethibitisha na kusema ya kuwa Papa amefia kwenye makazi yake Vatican na taarifa zaidi kuhusiana na kifo chake zitatolewa. Papa ambaye alizaliwa mwaka wa 1936 hivi karibuni alipitia changamoto ya upumuaji hadi kuhitaji mashine ya kumsaidia kupumua na amekuwa akikabiliwa na matatizo ya kiafya ikiwemo maambukizi ya mapafu yaani pneumonia hadi kupelekea kulazwa kwa wiki kadhaa kabla ya baadaye afya yake kuimarika. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. I just signed an executive order putting the flags of our country, all of them, all federal flags and state flags at half-mast in honor of Pope Francis. So he was a good man, worked hard, he loved the world, and it's an honor to do that. There's a tradition in America. That the president has what is called a command coin. Il presidente ha un comando, una di comando. That he gives to warriors and leaders. Che dà ai combattenti, ai leader. And you are the most significant warrior for peace I've ever met. Lei è il guerriero più forte per la pace che io abbia mai incontrato. And with your permission, I'd like to be able to give you a coin. E con il suo permesso vorrei offrire questa moneta. It has the U.S. seal on the front. Ha il sigillo degli Stati Uniti sulla parte. But what's different with this coin? Usually, la Casa Bianca. But I know my son would want me to give this to you because on the back of it, I have the state of Delaware and the 261st unit my son served with. E so che mio figlio sarebbe contento che gli do questo perché non c'è l'immagine della Casa Bianca ma dello Stato di Delaware. E la tradizione è, and I'm only kidding about this, e scherzo, if next time I see you, la you don't have it, se lei non la you vedo have to non buy ce the l'ha, drinks. allora lei deve offrirmi da bere. Now, I'm the only Irishman you've ever met who's never had a drink. Ma io sono l'unico irlandese che lei conosce che non ha mai bevuto in vita sua. Perché gli irlandesi hanno portato il whisky. I know that. But thank you. Se sono presentore di fatto questo omaggio. So. Thank you. Pay for me. I will. Thank you. Yes. Thank you, please. Thank you very much. Thank you for that.
Très Saint-Père, c'est avec déférence et gratitude que je salue la présence de votre sainteté à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, notre pays. Au nom de l'Église et famille de Dieu, venue prier avec vous, et au nom de tout le peuple congolais, je voudrais vous exprimer de tout cœur pour cette belle et grande messe que vous venez de présider ma gratitude. Très Saint-Père, la République démocratique du Congo que vous visitez à ce moment est un pays potentiellement très riche. Sa population, essentiellement jeune, est à majorité chrétienne, dont plus de 40% des catholiques. Ce peuple congolais est aujourd'hui confronté à une crise multiforme. Conflits armés, particulièrement à l'est du pays, crise économique et misère sociale. Oui, très Saint-Père, le peuple qui vous accueille aujourd'hui et qui est là devant vous, c'est un peuple qui souffre dans son corps et dans son âme. Malgré cette souffrance injuste, les Congolais demeurent pourtant un peuple confiant et plein d'espérance. Voilà pourquoi la présence réconfortante de votre sainteté au chevet de ce peuple qui souffre constitue un véritable encouragement. Votre visite, très Saint-Père, intervient aussi durant une année électorale qui est souvent une source de tensions sociales et politiques dans notre pays. Avec le message que vous nous avez apporté sur le thème « Tous réconciliés en Jésus-Christ » et confiants dans vos prières, nous espérons voir se tenir dans notre pays des élections libres, transparentes, inclusives et apaisées. Pour terminer, très Saint-Père, je vous remercie d'être là pour nous, pour chacun et chacune de nous, pour notre peuple qui souffre. Merci pour votre message. Merci pour votre homélie de réconfort qui nous confirme dans notre foi. Je nourris l'espoir que cette Eucharistie que vous venez de présider nous consacrera davantage au Christ en qui nous sommes tous réconciliés. Alors que je bénis le Seigneur pour ce moment de grâce, je confie la suite de votre voyage apostolique en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud à l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame du Congo. Je vous remercie.